दिनै जोंहा स्कार्ट थामहिनबा DLED नि प्रि एन्ट्रि टेस्ट थामहिनबा एडमिशननि जि गिबियाव एग्जाम जाग्रोयो बेनि रिजाल्ट होनो गोनांमोन। माबायदि कन्डिशन जानानै दङ आं दायो लाइभआव शेयार खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोनजों। स्कार्ट आसाम DLED रिजाल्ट 2025 2025 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय दा स्टेट काउन्सिल अफ इडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं जायनिखौ जों सर्टकाटआव स्कार्ट होननानै बुङो आरो बे आसामनि मोनसे बर्ड इज अल सेट टु रिलिज द प्रि एन्ट्रि टेस्ट माने गासैबो रेडि जाखाजोब्बाय। 2025 मायथाइनि रिजाल्टआ दिनै जुलाइनि 28 फर एडमिशन इनटु द 2-year डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन प्रग्राम थामहिनबा DLED नि एडमिशन पेड एग्जाम जि जानानै थांखांबाय सिगां समाव बेनि जि रिजाल्टआ दिनै रेडि जाखाजोब्बाय होननानै बुंदों। नाथाय बेनि वेबसाइट हिसाबै नायोब्लाथाय जोंनि वेबसाइटआ नैबेयो जानांगोन, नैबे scartped.co.in बेनि वेबसाइट। बेवहाय आं क्लिक खालामबाय आरो बेवहाय दासिमबो रिजाल्ट अफ पेड 2025 will be available from 28/7/2025 4 PM onwards ओंखारगासिनो लोगोफोर। 4 रिंगानि उनावसो होननानै बेवहाय खोन्थिगासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोना गोसो नुनो मोन्दों थामहिनबा नोंथांमोनाबो गाव गावनि मबाइलाव नुनो मोन्दों। दा बे समाव 4 रिंगा 12 मिनिट बाजिबाय अब्लाबो नै जेसेबां रिफ्रेश मारिबाबो फैथ'वाखै। आसा खालामदों लाइभ होनायजों लोगोसेनो फैगोन बेयो। फैयोब्लाथाय हामगौमोन थाबैनो। आंबो नेगासिनो दङ। आंबो लोगोफोर जों दानिया नायनि माखासे बाथ्राफोर। दासिमबो रिजाल्ट अफ पेड 2025 will be available from 4 PM onwards खोन्थिगासिनो लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना खायफाया नायनो गोसोब्ला नैबे scartped.co.in आव थुनानै डाइरेक्ट अपेन खालामनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायहैनो हागोन। नाथाय दासिमाव आं रिजाल्ट नेगासिनो दं लोगोफोर। दासिमबो रिजाल्टआ फैयाखै। नै रिजाल्ट अफ पेड 2025 will be available soon खोन्थिबाय। जाथारसिगोन लोगोफोर। रिजाल्ट अफ पेड 2025 will be available soon खोन्थिबाय। जाथारसिगोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना नायबाय था आंनि एलबि स्ट्रिमिंखौ। आं रिजाल्ट फैजासिम होगोन। साइडआव नोंथांमोना फन फैबाय थानायबो नुनो मोन्दों जानो हागौ। फना फैथों जेबो नङा। दान्दिसे उनावबाबो फनखौ रायज्लायनो हागोन। नाथाय रिजाल्टखौ नायग्रोथारनांगोन ना लोगोफोर, नङा होमबा? रिजाल्ट अफ पेड 2025 will be available soon ओंखारबाय लोगोफोर। नायनानै ला नोंथांमोना। रिजाल्ट अफ पेड 2025 will be available soon ओंखारबाय लोगोफोर। नाय दानि एसे सिगां 4 PM ओंखारदोंमोन, 4 PM onward। नाथाय दा बे समाव एभेलेबल सुन ओंखारबाय लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना साननानै लादो जे मोनथारसिगोन होननानै। रिजाल्टआ ओंखारथारसिगोन लोगोफोर। जाय बिथांमोना होदोंमोन बिथांमोननि रिजाल्टआ ओंखारथारसिगोन। बांद्राय सम गैथारलिया। ओंखारसिगोन रिजाल्टआ ओंखारसिगोन। लोगोफोर रिजाल्टआ। रिजाल्ट अफ पेड 2025 will be available soon ओंखारबाय दं दा बे समाव। थ' जोंहा गिबियाव दानि एसे सिगां मा दिन्थिदोंमोन? 4 PM onwards खोन्थिदोंमोन। अब्लाबो 15 मिनिटनि उनावसो रिजाल्ट अफ पेड 2025 will be available soon ओंखारबाय। अब्ला साननानै नायदो
नै रिजाल्टआ होबाय होसिगोन सार्भार डाउन जाबाय सार्भारा डाउन जागोन दै लोगोफोर रिजाल्ट होबाथाय दा गोबां मानसिफोरानो एक्टिभ जागोन नालाय सार्भारा डाउन जानानै होगोन लाइभआव साबैसे फैदों रावबोथ' फैथ'वाखै फैनाया बर्थमान Result of PET 2025 will be available soon. होथारसिगोन लोगोफोर मोनथारसिगोन बेसे गोबावजों होयो नायनोसै आंनि लाइभ होनायाथ' 5 मिनिट्सल' जाबाय लोगोफोर आं बारे रिफ्रेश खालामगासिनो दं जायाखै थाबैनो होसिगोन नाथाय नोंथांमोना साननो हागौ दे बेयो वेबसाइटआ बिजि जानाय नङा होननानै साइटआ बिजि जागोन लोगोफोर दा रिजाल्ट होथ'वाखै नालाय मानसिया एसे खम रिजाल्ट होनाय लोगो लोगोनो साइटआ बिजि जाजोबगोन Result of PET 2025 will be available soon ओंखारबाय लोगोफोर दायो रिजाल्ट होथारसिगोन आं बारे रिफ्रेश खालामगासिनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना एभेलेबेल सुन ओंखारबाय दं बे वेबसाइटनि सिंनिफ्राय जुदि ओंखारलाङोनानै हाबफैफिननो नाजाब्लाथाय उनाव आङो सार्भारनि प्रब्लेम जानो हागौ लोगोफोर बेखायनो आङो ओंखारला गुबुन जेबो फरायथ'लिया बेखौनो नायबाय थाथ' नोंथांमोना नै रिजाल्ट अफ PET 2025 will be available soon ओंखारबाय आं ब्लु होनानै होदों लोगोफोर स्रां नुनाय बायदि नोंथांमोना फैथारसिगोन लोगोफोर बयबो नेथ' साबैसे फैदों आंथ' सासेबो नायनाय दिन्थियाखै सासेबो नायदोंना नायाखै बेखौ आंबोथ' मिथिलिया दा रिजाल्टआ ओंखारथारसिगोन लोगोफोर एभेलेबेल सुन जाबाय एभेलेबेल सुन एभेलेबेल सुन लोगोफोर रिजाल्ट होथारसिगोन दै लोगोफोर आं जमगासिनो रिजाल्टखौ नोंथांमोनाबो नायफालांबाय था नै हेलौ लोगोफोर हेलौ लोगोफोर
रिजाल्टा होथारसिगोन लोगोफोर बयबो नेथ'दो दस दान्दिसे होथारनोसै नै पेड 2025 will be available soon ओंखारबाय लोगोफोर hello guys available soon
কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব বা ক'ত যাই কিনে আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকৰ প্ৰচেছ দেখাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা এগলৈ চাই থাকিব চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাক ভিডিঅ'টো जैसा বন্ধুসকল বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছে যে আজি ডেটত আপোনালোকে কিমানটা বজাত ৰিজাল্ট দিব সেই সকলোখিনি আপোনাৰ ডিটেইলছত কৈছে বহুতে এই ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছে যে আপোনালোকৰ যিনেকি ৰিজাল্ট আছে সেইটো 3টা বজাত ঘোষণা কৰিব আপোনালোকৰ যিনেকি ৰিজাল্ট আছে সেইটো সন্ধিয়া 6টা বজাত দিব এই ধৰণে বহুকেইটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাইছে চাগে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি লাইভ প্ৰচেছ দেখাম আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিনেকি ৰিজাল্ট আছে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত যাই কিনে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব এছচিআৰটি পেড 2025 এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে যদি মই ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল এই ধৰণে আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিনেকি ৰিজাল্ট অফ পিইটি 2025 উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম 28 জুলাই 2025 চাব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ 4 PM ত আপোনালোকৰ যিনেকি ৰিজাল্ট আছে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব বন্ধুসকল এইটো যোনটো আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আছে সেইটো ইয়াতে আহি যাব আপোনালোকৰ 4টা বজাৰ লগে লগে আৰু যেতিয়া নেকি ৰিজাল্ট আহে মই আপোনাৰ নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' বনাই কিনে জনাই দিম নতুন বন্ধুসকল এইটো যোনটো আপোনালোকৰ অফিচত दोस्तों जियो फोन के जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप में एक न्यू अपडेट आ चुका है अपडेट में जो आप लोगों को ढेर सारे जो चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো টেক লাৰ্ণিঙৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ যি DLED এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকৰ যি PET অৰ্থাৎ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ যি ৰিজাল্ট হয় ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে আপোনালোকে এই যি ৰিজাল্ট হয় ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ধৰণে চেক কৰিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব ইয়াতে assam.pro.com নতুবা আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম আমি তাত ক্লিক কৰিলেও আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব এটা আপোনালোকে যিটো ৱেবছাইট দেখিবলৈ পাইছে assam.pro.com এই ৱেবছাইটতে আপোনালোকে সোমাব আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে সোমোৱাৰ লগে লগে যদি আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আছাম DLED ৰিজাল্ট 2025 PET ৰিজাল্ট ডাউনলোড PDF তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এখন পেজ দেখিবলৈ পাইছে DLED PET ৰিজাল্ট ডেট 28 জুলাই আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ৰিজাল্ট ষ্টেটাছ ডিক্লেয়াৰ্ড বুলি কৰা হৈছে ইয়াতে লিখা আছে আৰু ইয়াতে যি আপোনালোকৰ টেষ্ট হৈছিলে 13 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ ইয়াৰে এক্সাম হৈছিলে তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড PDF অৰ্থাৎ PDF আকাৰে আপোনালোকে এই যি ৰিজাল্ট হয় ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব তো ৰিজাল্টটো আপোনালোকে চাবলৈ ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সম্পূৰ্ণ PDF আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ PDF সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি পাছ কৰিছে নে নাই সেইটো চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ টেবুল অভাৰভিউ চাব পাৰে লগতে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট হয় ৰিজাল্টটো চেক কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ DLED PET ৰিজাল্ট 2025 ডাউনলোড PET ৰিজাল্ট ক্লিক ইয়াৰ যিটো বটন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আহি গৈছে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিব আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাষতে যিটো ডাউনলোড বটন দেখিবলৈ পাইছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ নেম আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ ফাদাৰ্ছ নেম সম্পূৰ্ণ ডিটেইল আপোনালোকৰ ওলাই আহিব এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰে